Tongo TV va lavonde oseisie kuma ukamba ni kuma kilangaliko yonde ya Kenya vala oseisie na onde ala maseisie ndina mtandao wa Facebook na wa YouTube online vala tui live oyu ni mudhunya kwa mbelilia na tuimatuku 13 tu mwini wa nyanya mwaka ni wangili miongwali mwe ni na ukethia na notho chende ni wakilungu cha amuka mudhunyani wa mundi vala tukuetea Mauvoo kama na kila kiende ye na tu Mauvoo ni tukuetea madhangu tukawasomea madhangu tukukama na indio kila kiende na onengo witu ndina madhangu maituma kila mudhunya na kumapuni tuidha na onena nia yulo wa musinita wa Steven Mwema kalivu na tuambia na Mauvoo atongo ima akaunti ya Makweni na ene kwa mudhunya mevudho mevitu ni medhitwe mayona nia wia kumana na ula wa corona vala Mauvoo medhito meweta kana akaunti ya Makweni nekatoa akaunti la wa corona wika dhite muno no methenya mevudho mevitu vala sukulu omwekisio nikiona vingi kumana na kuweto kwa wa corona weuka evindani ye omba na wasilikali sia motio kwa ovaniwe kutoa iwe kwambie matuku 23 kovika 25 mwini overland mbe wangili omweme kwikwatiwe kovika omba none mwandiki wito wa Mauvoo kumakisio niki Caleb Chalo wa Mutunga nutumbani singeweno kwa uliko no matuku mautala kaunti ya Makueni na muno taoni wa wote withoisiwa ni nthi yonthe kavinda kala ndongo isya nthinu siwikwatiwa kutambuka musio wa wote nthini wa umbano wa devolution muvea wima wa mwina uo mwainu unekite kaunti ino ya Makueni ta kaunti imwe mpini yeno wa COVID-19 ndongo ita seneta wa Makueni Mutule Kilonzo Junior na moyumbe wa kilioki cha Makueni na valomba no ukwitho yumba ni wa Daniel Kitonga wa Manzo kuchumwa kivetuku kwenda umbano kukwewa o kwa kavinda. We postponed it for a month. Basa ideba ndushikuthi. We postponed it for a month. Baka wauambe uthea. Nenge weasia no ata nengera nditu kwenda nditu thikana. Tu yamba thiko. Ndina emu wa COVID ndu asia no na tutona na no next. Ukondoka ayo. Twekane nangwe. Twekane nangwe. Mona tutavota devolution conference please Governor TCI Silikali wa kaunti ya Makueni na wona akasa kakanda ka kukitana na kalinoka uvuvi wa ndawa oivangwa siumwane na wo muvea oima wa mwe yu ithiuka kana withio chanzanzo yegua ya corona va wote ni kana kwekethia mwolo tolo na umiwe wa kana no andu ala sanze nzanzo sielesi yegua ya corona metho mayetikilwa omba noni u na vangi no andu ngilio mwe ala sanze metha o mayetikilwa kuvika. Actually Makueni has received probably more vaccines than any other county recently, in recent times, so that we can upscale vaccinations even for people who will not attend the conference. The areas of the conference will be secluded so that you can't gain entry without going through the appropriate gates. Umba no ina faida mwingi va Makueni inde vaita witha wivata ethi wa silikali ni kwikasa ona mwene ndi kwikithia ni mevanga nesa ni kana kalinoka kaikasa mbae peo mawasike bathukani nene maitu ma siasa amune mekwasia tubinge tweka nayo angi mekwasia ithwe nye wonu wakwa ni kana andwa ithyo mthetu tindo tunaikanite ku kila cha muhimu conference iendele lakini betha na serious level ya preparedness tuone kana serikali ya county nithikite mikakati ya kwitha na eni asu nundu mukundu kikibathukani eni asu mekuka mekoma kuma hotelini melika kunga alini situ mekala ma hotelini walate kwekala lakini bethe nipaona pe level kana kiwango kina cha kwisubia andu maitu masubiwe lakini ikatiwe nundu na okutisi ni kumaanisha also opportunity andu maitu ala meza iko business na mahoteli maitu meza okwata business na mone maasia atongo yamwe ma national government anangi o ma account nimethitwe mathika ta mekwasia ikuiwe nundu wa preparation o ila siende maya say preparation sinamba kwithiwa enough. Also no we cannot tusemba tuyekia kila ninyo as long as the rules siate usuno we and 1000 tia ingenondo ta yuyu and matinda maendete ona ilobi maisioka ko exposure rate isumenda kumeke ya mwinge titishio muno kwa andu mama ko usuni wo wansia wa ndongo isia kanisa na muika na anabiasala va wote na yuvatejo chumwa kimumba no kwithiwa ni uthithio kwa andu kwitha metho kwisovya na kalinoka na isuno nzia ya kwekethia usuthiku wa andu mama kuweni. Mutongo TV kuma va wote kaunti ya Makueni report ya Vilingi wa Mauvoo ni Caleb Chalo wa Mutunga.
Tuge county ni wa Masako itina wa NND aingi county ni wa Masako kwithi wa maende na ulalamika kila meuteta tauthuku mimuthuku na kwithi wa kutena na wa masivitali ni yu director wa maundumanda wa kana pharmaceutical services Dr. Alex Oidi ni wailisi kana neve kwithi wana wala ni we mwanya wa kuosa mawoni na maunungu nisio mwene nthi lwa uthukumi aiweta kana ve yanya inene kati wa uthukumi wa uiti na NND uwonde witwewe uungua walani wa afya ugavi ulaungamiwe ni muvia wa USAID. Daniel Mungala ni wewe nangiwa na yonde. Itina wa NND aingi county ni ya Masako kwithi wa maende na ulalamikia uthukumi muthuku na kwa sandawa masivitali ni director wa maundumanda wa kana pharmaceutical service Dr. Windy ni waelesekana ni mekwithi wana walani wi mwanya wa kuosa mawoni na maunyungu nisio mwene nthi yulwa uthukumi na wetekana ve yanya inene kati wa athukumi mawiti na mwene nthi. But we're doing an extra approach where the citizen at any level in the community can ask about a complaint in a way that that information can reach the highest level, can reach to us, and we can use it for decision making. The point is most of this information usually it's lost actually because the citizens do not have information, and what we are developing is just a simple tool that could be able to, if as a citizen you are able to ask questions, if you are aware that a budget has been allocated for supplies, you can ask why something is missing at facility ABCD. Hii ni aweto Tanzania mweja kwa ile uiti kwa mwene nthi na kuikithe kana mwene nthi na wakwata uiti mwailu kuona na agenda ina cia serikali ya kati wala muungamiwa walanio waelesekana mwene nthi no kwata iviso ya kwitha na unyama woni na maunyungu cio mwake ni kana kuikithe kana ni wathukumwa undu vailite. Comes to communications, we know that when these health products reach the facility, the intended beneficiaries are the citizens. But then how do we then encourage or find a way in which any feedback from the citizens can be obtained for use by the county to make decisions, to identify where the problem spots are, and generally to improve the level of service that is given to them. So what we'll be doing is working with the county to implement a system that would enable data feedback to be obtained from citizens with regards to health products and generally service, so that the county then is able to act and provide remedial actions to ensure that the citizen is kept happy and that especially to do with the availability of medicines. Usu ni uneni ulawa kwa watomba ni Miriam Kara ulawa elesekana unit ambio elu ya kwekile kana vena umelu na utheu nthini wa uthukumi wa uiti na elesekana ndawa na sindu ingi ila sikavika wa masivitali ni ikekithagua kana ni siavikia mwene nthi nundu maunyungu nisio asu makosa wana uito. Support Machakos County in their supply chain of health commodities. And today we are here partnering with them so that we can engage the citizens in the continuous education for health products and technologies, so that we can ensure there's availability and accountability of health commodities at the lowest facilities, that is the dispensaries and also at the community level. Yes. Daniela Mongela, Mutungu TV, Kauntini ya Masako. Vatialite mwaka umwene kanausa kwa ni munene wa mwaini wa nyanya mwaka tuendete kutwa iwe mawoni kivadhukanyo na mutia waki uteti na uende na ukusi wa vake nyana kisioni cha ukamba nzama usakwani ya IEBC ni watetekana ina ilovia siya kutwa isi usakwani usu na nime kuenda kimanza cha silingi bilioni miongo ina kutwa isi ya usakwani munene na vavaile mbetani ya ukamba uteti wa kwete kivile chao gavana na muno kaunti ya Makueni na ya Masako na ukwedhi wa uikwata utongo umo itina wa magavana Dr. Alfred Mutua na Professor Kivutha Kibwana kwedhi wa manami ni tamu kwedhi wa maimi na tamu sio na vala kwa oyu asuele ni mawetetekana ni mekethi ya maiti kivile cha usumbe mwandiki utoa Mauvoo makisioni cha Ilovi Benjamin Mwaka no ukune kilange weno na aitunangangewa ya ikumbea siasa. Vatialite ithio wa mwaka umwe mithenya 309 na kenda kamondeli no kana unyuvani munene otwaiwe mokulyo kauta kukonya undu tuyumbanite tanthi kwisila nzama kwala nyunyuvani ya IBC no kana kutwaisya unyuvani wena wikeku
na withianu Mauvoo wacheki budget ya mwaka huu, mongelelo budget ya mwaka huu ngukite tumanenge budget ile ngikithetieli ta mbunge kana ngame prepare kuwetha makae mwende kukungamia uchaguzi neza mekala mbunge mazemene kwa mbunge hunu tumanenge resources commissioners itu matheleze makwate. We can change commissioners, but as long as the secretariat remains intact, we shall still have problems in IEBC. So we need just to do an overhaul of the entire secretariat because commissioners come and go. Chumaneke zama ya IEBC ni yethiwe na vinda yumo muno kuelezea mbunge undu inavikie na kuseuvya na itina ya selesya mitalatala yake ya kulunga mitumile ya mbesa ivindani ya kampeni na yu mbunge ikomanite na makomishona manza mai Chumaneke kunai kuvyuvyo. As a commission we sat down, prepared the amendments, submitted those amendments to Parliament on 21st of August 2020. And we've been following up this. It's unfortunate that up to now they have not been tabled before the House or acted upon. As we speak today, they are out of time. Even if we take whatever decision, even if we approve them, they cannot be gazetted within a period of 12 months. I think IBC wanted to paint Parliament as the bad one. No. So they're acting out of time, and without even blinking their eyes, they want to push things to Parliament. And that is a mischief we were reading in the one publication gazettement, and actually gazetting without coming to Parliament for approval. Indi onavelio yu atati vilani kiwathukanyo meithwa mathie kwa nyuvani o ukatwewa takithio matuku kenda ma mwai wa thana mwaka ukite. Tuisisia kaunti ya Makueni vena myanya 30 ya kusakwa memba mbunge ya kaunti yani ma MCA ya ayumbe ni 6 na governor kuyake tui vena myanya 40 ya kunyuwa ma MCA nyana ya ayumbe na governor masako enende meithwa meyumbanite kunyuwa ma MCA 40 ayumbe na governor na mova musinyolovi vena myanya 85 ya ma MCA ayumbe 11 na governor. Mombasa nayo vena myanya ya ma MCA 30 ayumbe 6 na one governor. Kauntini susio onde siena myanya ya ayumbe maka. Tuisisia kaunti ya Makueni governor Kivutha Kibwana ni winukite itino 15 mwaka wa keli wa utongoi. Dala mwana netie miama kukutia kivila ki ni mwene kivila wa bodi ya KMTC Professor Philip Kaloki. Seneta wa OU Mutula Kilonzo Jr. katua ange ainge. Kuya kitui governor wa OU Charles Kaloki Ngilo idhwa yu kitia kivila ki wa mwena ula wa governor wa mbe wa kaunti yesu Dr. Julius Makauma Lombe. Ula wa Senator David Musila na ula wa munini wa governor va Ilovi Jonathan Mweke katua ange ainge. Navo masako governor Daktari Alfred Mutuani winukite na mwana huu witoa matani munini wake engineer Francis Maliti wa vinandeti speaker wa yu mbunge ya kaunti Masako Florence Mwangangi muyumba wa Mavoko Patrick Makau na mwene kivila wa chama cha UDA Johnson Muthama kati wa tetiangi ainge. Kivila ni cha usumbe enedhi makedwa na episode mwana kuniva president mweo. President Uhuru Kenyatta winukite itina kuminukilia taa mwake wa keli utongo ine na mwana wake yu uendeka munoni munini wake Dr. William Ruto uungua chama cha UDA. Mutongoi wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi wa ANC onde uungua ngwatanio impya ya One Kenya Alliance na Raila Odinga uungua ODM kati wa ndongo inge. Zama ya kuungamia nyuvani IEBC Chumaneke ni nawe tierienda silingi bilioni 49 nokana kwala nyuvani mwenene ukite kwana na mwene kivila wa Fula Chebukati nekana kwao yumu vya wa kinandu umanengete bilioni 26 anivato nekanza mai kalasimika kuolanga ivinda ya kutoaisya amwe mama wala nyuvani huu nokana kuvikia budget yake. And we require further 588 million for purpose of procuring items to be used in the COVID-19 protocols, which include the thermometer guns, sanitizers, soap, and washing points.
which brings the total election budget to 40.917 billion. Kuyanana na kalenda ka IEBC, maofisa ma serikali alamenda kuliko tetine maelezo ni kuivatanga maofisini tutavikite mwaini wa keli mithungululo ya siama ikatuyo mwaini wa kana matuku 16 kuvikia matuku 20 mwai usu wa kana mwaka ukite. Siama sia kiuteti siele ni kutangaza tetimo mausumbi kuambia matuku 30 mwai wa katano kuvikia matuku 10 mwai wa 6. Siama sia kiuteti inge sielo ni utumithia masitwa ma tetimo nthino ivila kithakanyo kuambia matuku 20 mwai wa 6 kuvikia matuku 20 mwai wa 6 mwaka ukite. Kampeni siaile kuambia matuku 30 mwai wa katano kufikia matuku 6 mwai wa 8, ila ni mithenya ili mbewa nyuvani munene kutwayiwa kwou mabinisa serikali ni akatima ile kutia wia mwaino wa keli na mwateti maivila inge meva yumbe na ma-MCA mailo minakivalua cho itino mbunge kuvunzwa mwaino wa katano. Public officers who wish to contest in the upcoming general election must resign 6 months to the general election. That remains the law and that must be complied with. Indi homa yumbanisyo maende vena iveva ingi yao ya kumukudhwa kuma kivilani mwene kivilo anzamai ya IEBC wa Fulache Bukati lambeye weekend nayo kisa umya muthia ata Chebukati, please stop all that you are doing now until we get full commission, because we don't trust you. An election presided over by Chebukati, naogopa sana 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 sana. Ndilivotia ikumbia siasa kumava kaunti Lovi. Nyanita Benjamin Mwaka. Ndongo isiaki utitile metani ya ukambani kunitulilo muti kwa kwithiwa ilete kunenga mbai ya mukamba moloto wa undu ivangite kumantha silikali tuivikia mwakani ukite wangilile miongole na ile uneniwe ni mwana kivila ngwatani ya makanisa va Kenya ya NCCK ula ingi ni musaisi wa makanisa ma ABC lembetani ya Afrika ya kati na ila ya umilone wa Sua Archbishop Timothy Ndambuki ula wetia kanamba ya mukamba ni yikusitie munoko kwata na tandongoi na kunena niya undu mbai ya mukamba yelete kwevanga kwethe wa silikali ni mwakani ukite. Ainena nandikima mavoti na wathaithi kanisa ni wa ABC ulawe kisioni changu ni Makindu kauntini ya Makueni mwene kivila wangwatano ya makanisa va Kenya ya NCCK na ulangi na mwasesi wa makanisa ma ABC elembeta ni Afrika ya kati na ilayo milono wa Sua Archbishop Timothy Ndambuki ni waweta mbai ya mukamba tahikusite munoko kwatana na ndongo yikunena nyaundu mbai ya mukamba yalete kuivanga kwithi wa serikali ni mwaka ni usutu ukite aiweta ivindane yendu muno na mbai inde vangite. Ijapokuwa wengine wakisikia nikiongea wanaona kama nimeenda upande mwingine na pikia ndepe watu wengine. Lakini ni kuamsha kwa sababu sasa tuko na miezi 12 na Agosti mwaka ujao tutamaliza hiyo maneno ya uchaguzi, na kwa sababu hiyo naona ni kama watu wetu wangali wanalala. Kavindani kauni waweta mbaino taitena mwelekeo kufikia oyu aiweta ndeto sia kwa siambaye ine kusovya serikali mwakani usitukite na ndeto mbikia ile ndongo isia lembeta hii kosa itambia ila ile ya kukwatana. Sisi wakamba hatuna uhakika tunaenda upande gani, direction yetu ni gani, na hata kama tunataka, kwa sababu wakamba wanasema tunataka kuwa ndani ya serikali, lakini tukiwa tunataka kuwa ndani ya serikali na hatujaamuka tutaona serikali iko na nani saa hii? Hiyo ndio swala kuu. Valaka vinani kauwa tula mutindongo isia Kenya kwa kwathukia mundu umwe kwilongola utetini wao usumbi nthini wa kilacho onekata ukunene ya munini wa musumbi Dr. William Samoei Ruto. Wameachia mtu mmoja uwanja wote, amecheza kila mahali mpaka anaingiza ngoli bila wengine. Sasa hiyo ndio imenionyesha ya kwamba hapa kwetu hakuna, na ni lazima tuamke, ni lazima viongozi waamke, wajue tuko na miezi 12 na hiyo ikiisha basi tutakuwa upande ule mwingine. Kavindani kauni wenda ene ndhe kuvuthisa nzekila sievo yulu wanzanzo ya uwa COVID-19. Chanjo watu wengine wanasema
ati ukichanjwa ndio unapata ugonjwa, unaanza kusikia kichwa, unaanza kusikia maumivu. Ndio utasikia hayo. Hiyo ni side effect yake. Lakini hiyo ni wakati ambao inaingia kwa mwili, isimame na kinga zako, sianze kuzuia ile inaingia ndani. Aimenda ine kufika sivitali na kusanzwa nikana kwisiania na tulino tuotwa wa COVID-19. Mtu kama amejihisi ameanza kuumwa na kichwa ama mambo kama hayo na amechanjwa, ndawa ni moja tu, ni Panadol 2 mara 2 utakuwa sawa. Na kama kuna symptom mwingine treat na utamaliza. Ukimaliza utapata nguvu na watu wetu wataendelea. Waache kuongopa wakisema ati ukichanjwa ndio unapata ugonjwa. Hapana, hizo ni side effect na hazina kitu, na baadaye utakuwa na nguvu. Mimi nimechanjwa na ninajua what I went through. Ateti maendeleo na kuliana na wende kuthiwanza maya ABC yulua mbesa ila siya tumeka kwa campaign ndambo kinu watu la muteti kwa kuwema kuitikilana naki aiweta kanae na uya kanamuya ono kuwatewa. Hata wakiambiwa watumia ngapi watalalamika, waseme ni ndogo ama ni nyingi. Lakini shida yetu hata hiyo wakitangaza hatufuati sheria. Na kama sheria itafuatwa ni vema, lakini hatufuati sheria. Vilingi wa Mauvoo kumanguni Makindu kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Munini wa Musumbe Dr. William Ruto kwiyo novuthisi alame otula muti walani wake wa bottom up aimatula muti kwa kutoa isi mawalani ma undu wa kukwata ivile sia utongoi vandu va kwithiwa maimuthuko mwene nthi ula wina ucha. Ruto no thingiliile kana vevata wa tongoi kuya ute mawendi mo ene na kuambia kuthinikia mwene nthi wa kawaida. Na mimi nataka niseme ya kwamba kwa sisi wote tuliopata nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, tutafute mbinu na namna ya vile tutawajumuisha na kuwaunganisha Wakenya wote. Najua ya kwamba wale watu wa seminar na retreat na conference wanataka tena kuanza hiyo mambo ya seminar. Ati wanakutana waweze kupanga vile wanaume 5-6 wanaweza kugawana mamlaka na vyeo. Mimi nataka niwaambie kwa unyenyekevu kwamba wakati mnapanga kugawana mamlaka na vyeo, kuna Wakenya zaidi ya milioni 15 ambao wanatarajia nafasi za kazi, nafasi ya biashara, nafasi ya kuzalisha chakula, ndio tuweze kutembea zote kama Wakenya. And in my very honest opinion, the priority for our nation is not how we as leaders should share positions and power. The priority is on how we can create an economic revolution that will create jobs, will create opportunities, and will make every Kenyan contribute their talent, their energy, their expertise in making this country a great country. So, mimi nawauliza, najua mumepata kuelewa ya kwamba mimi nimesema hii mjadala ya siasa lazima ibadilike. Haiwezi kuendelea kuwa ni mjadala wa viongozi na kubadilisha katiba na kugawana vyeo na kugawana mamlaka. Hapana. Lazima tuwe na mjadala mpya ambayo itajumuisha mwananchi mwenye hana kazi na yule wa mkokoteni na yule mama mboga, kwa sababu tuko na watu milioni 15 wa kiwango hiyo, na hakuna vile tutakuwa na mjadala Kenya ambayo ni mjadala ya viongozi peke yao. We must have a conversation that involves ordinary people in Kenya. Kavinda ni kaatiti maende kuikunia malevembe wa unyuvani munene wa mwakani wa ngili mengwele na ile enende kuma Kitui ni meenda serikali ya Kitui
evinda kutumia evinda yi kuthinikia uiti sivitali ni alama Kitui na metalatala ila ingi ikwamite enendea meweta tamaiti endomo aingi sivitali ni sia Kitui Onesmus Chalo nangewena Uiti kauntini ya Kitui woneka ukunue metho ni kila mundu mwene nthi na ateti wala ene nthi meyumilia kunene awonswa uiti sivitali ni munene wa Kitui wala maweta tamaiti endwa mo hospitali ni hekali ya mendo tongwe wa serikali ya Kitui utanalika watetini wambe kuthinikia thina wa uiti kauntini ya Kitui na kithio mogino ithu tunawikwa na hospitali witu munene wa Kitui General ula ni andu ma Kitui alama tamba kwa hospitali lingi Nairobi niwo tuenda na ukweli wa mambo hospitali wa Kitui ulo kweli ni ukwi andu maingi muno nundu wa kwasia witi mweseo kwasia ndawa na twi ngilo amanekana Kitui ni chaiti andu maingi kumana witi kwitha apatena ndawa na kwitha apatena facilities nzio na kwitha tutamba kwa access machine imwe na nitukuona mundu ethio private kwitha no access machine yoiye katika no access machine yaiye katika hospitali ya serikali na wewe access katika private na ti rahisi mundu individual kwitha aebo kana enotonyi wa kwitha no afford machine ila itamba kuoneka katika hospitali wa serikali kwa madam Ngilo ithia wezi kana agenda imwe katika agenda tuoza kuyana twizi to no trethesia imwe ni isu na maundu ma security withe no akwatianisia Kitui general kikwita andu maingi muno ona kwithia minister wa witi va kauntini ya Kitui Dr. Winnie Kiteto anaweteta meunengane witi museti na kukwata ndawa na meyo ya witi hospitalini wiki mbuthu UN nthi moneka maende na kunyama mundi ninoka kosa meyo yauma equipment yumite Mombasa sina meyo tofauti na mwasisia ba itina twena itanda sia ICU twena suction TV yone tuko na some resuscitation trolleys sia kuya sindo fulani simasinda no isi siondani sia ICU twena specialized beds ambao sioka sia ICU na meyo lengi niende na ku offloadiwa na kini kona nyakana twende tunetele meyo eno yume muingo na umunde ni avika excellency the governor ni wende na kwiyumbanisia kuvingwa ICU ila tuvingwa mituki muno in the next 1 month hekali ya menda serikali wa Kitui kuosa kiocho na wito munene na kuthinikia wonzwa uiti hospitalini wa Kitui MCO ward ya atakuwa vonza John Kisanga onuna tulile muti governor wa kaunti ya Kitui kwa kutamba cha maendeleo kauntini walona mwendie governor Ngilo hatiye wea governor Ngilo we ni wibuthitio we mwene na kutubibisia maofisi maitu kutumia mbesa cia serikali ya Kitui na andu maitu maita maendeleo kwa uwe mwene niwe wibuthitio in fact gakulwa na asia ailite ku resign kulingana na akonyi nundu ekita utwanangia mali yaitu balobikise Kitui ona deputy governor wake ethina maunde ngali nisi tutu ambetikila UN nthi amenda serikali ya Kitui kuthinikia milati ila yakwamie no kana kusubia mathayo ma nthi na kwa ilia weya wo masira ni tamusio kama mateti na kila ndo no kulia twikwa andu mambo boda ndo no kulia tuongelangelo security ndo asizeta matalano makana kuma ba ku majengo kuma town ku kwa ngendu ku ina ku majengo engi matalazu maboizwe ebinda malombe matalazu tuona makwa kana na kila ndo no kulia matalazu tutungiwe ngaba no levo kwa hoyu ni mubea ngiripota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo mwenda musesi hapo ne bota abika muthia wa Mauvoo lakini kilungu cha amuka kina thela ipi tino bindeta yaza ningu komana na lena tutabia mathangu ne becha ni kwete thangu ya The Daily Nation ile kwasia puzzle of cheap fuel in Nakuru nangu tapia kiuki maanisha hata lena kwete thangu The Standard twethiane itino bindeta yaza tuisi mathangu ne becha Inu ni Mutongoi TV. Itia kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseuvia cintu citu na kithuma yuambia unyamiti ndukanye ndawa no gili wa itabakana ngethia kana
kaitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seat for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi nicho ketao kithangona aithambia musi ozu na sindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi niwe yake kuu nikitumika kwikionzo vi kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni siawe tina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twavika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika uvano utumika muno isioni cia ndwani valalelu uthekeva mituki kuonania kana nutonya kwete misio kwa atumi mawo Everybody must bring their scorecard. They are all answerable, accountable to the people's representatives who are here. As a nation, we should feel repulsed. The lives of our children matter, just like the lives of all other Kenyans. So if any of our security organs have lost meaning and value, we discount. And this will have to start with here. So that the lives of these children should not be in vain. we waona kiwuki kumandi kitheukite yu ivuso ya kuona mausinyo ayi usini wa muoni bu ilani kauntini ya Makueni buluti cia masamuche ciumande itheukite vala ivikia kuvyuvya kiwu kila kingi kivitite usini wa muoni Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama itawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi Mauvoo wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu sia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.
siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata ake kwe siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwese ya kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke vya chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubendo endeto tuma SMS waandikede skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe inu ni Mutongoi TV ni kwate kiko cha kuchende kwitha kicha kwa ilana cha kwende sevani Mutongoi TV ngwatani wa mukamba ne kilungu cha amuka twende no sisi ya madhangu ndebe cha uneta Steven Mwema na nikwete tangwa The Daily Nation na kwani tawale na mwende wa mutinda na mbunyani wa umu ndikwete tangwa ya The Standard na disisi ya ujiuni wa idhangu ye tukona Mauvoo mewesa me kusu kanu naendi kanu tukone ya siya kanu wants Raila on One Kenya Alliance game plan naendi ngu dhangu nengelelea Mauvoo suko likume dhangu ni ya nyanya ungi tuisisi ya ujiuni wa idhangu ye tukona Mauvoo makunetie ala brothers kana ala na ele mana siandiwe manethiwe matiwa ni thayuwo thini wa itumite kwele kana ndi Mauvoo suno nguthangu nengelelea mo idhangu ni 12 ongi tuisisi ya ujiuni wa idhangu tukona Mauvoo mekwasia eyes on adliners endi be kwasia kana pabe andu ala kana be politicians kana be ana siasa ala methwa maiko na siasa masapoti andu alangi kana methwa maiko na siasa mailikania siama kana mailikania ngwatanio imwe kwa ilengi maende na kwiyaka mwene na ende Mauvoo swingu thangu nengelelea mo methangu ni ya thanthatu na ya monza ya The Standard na indi ni kwete thangu ya The Daily Nation Mauvoo alama nengeto wito ithangu uvo uloso veti chongo cha ithangu ni puzzle of cheap fuel in Nakuru kana ndi nivosa ni weneki Nakuru yena mauta moto ambesa nini mauta ma petrol ma diesel na mauta ma kerosene kana mauta mata mesani wa meto ambesa nini kinondo unu wende no travel kana unu wende no songa kuma Mombasa ni mauta malewe dhamande na kwa kambesa lakini Nakuru be mauta membesa nini mbe wa ilobi inge wasunu kudhende nge unengelelea penge wengi bae kwa Ruto tears into Uhuru's 2022 succession game plan inde kana munina musumbe Dr. William Ruto no likilile mubango wa musumbe Uhuru Kenyatta wa uloko mutie kivila no newe kana no naisi ngwatane ya One Kenya Alliance ile tokwatana na Raila Odinga nikanda sida no the matano so serikali ingewesu ithangu ne ya itano ningwisa ithangu nengelele ingewesu ya cheap fuel kana mauta mena mbesa nini ithangu ne ya monza penge wengi bae nengeto wito ya Afghanistan president flees indekana musumbe wa the Afghanistan onethiwe minorizen indekana umakibelani penge wengi bae nengeto wito ya Dr. Alfred Mutua urona cheni na muka wake ilena ina announce yokana nawe twendena mitandao amekumuka nile thangu ni ya 10 ningo thangio nengelelea The Daily Nation ngewelengi nengeto wito ni why vaccine uptake in counties is low indikana niki ando ingi methito matea kwa usanzanzo ya kuhusiana na kunyaka kwa wa corona ngewesu bado thangu ni ya 10 ningo thangio nenga mweso lengi nengeto wito ni ngewa ya mbesa sia alimu kuiba chamani cha nati na cha kupeti kana ndi ngwata neosia alimu ila alimu amume kwa sekana maile teku mbeza isu nundu maithini wa ngwata nesu ethangu nesu ye etina kana back page ngewesu ye etina wethangu The Daily Nation ningo thangi unangelele tuisisia ithangu ni ya monza ya The Standard tukithia Mauvoo makonetie governor wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua na ndi ni tuisika nani methiwe atangasa kana muthinyani wa iyo muka wake ulani Lilian ngangani withiwe aweta kana maiye mwe kana usiano wo ni withiwe wabika muthia na ndi nake Mutua ni withiwe aisungia Mauvoo asuna yasia kana maina atia na kwa uthuku ena mwandu wake indi na nyanya na usiano wo witina wa miaka 10 na indi no wetie kana maina atia na kwa uthuku meimwe ta nyanya na indi akenda kana Lilian akenda
advisor wake wa bakubi na imende ya kwithwa maitumwana takindu kimaka na maitumwanya takindu kimana indi Mauvoo asuko likuno methi thanguni ya Monza ya The Standard na indi ngewesitwa ne wani lena no nengeto witondene thangwa The Daily Nation thanguni ye 10 palapo tuika na indi kana matangasi ndino wa mitandao yo yamekumu kanilie kana uhusiano wo ni wabikia muthia Dr. Alfred Nganga Mutua aina kipindi cha mbecheta wa Josephine The2 na indi matia nani wosie mundui kuitwa Lilian Nganga nikenda ndi sida ni matoa na lakini ni matangasi ndino mitandao yo undulena wasia indi kana maye mwengi lakini masia unyanya wona ukoendea na undulena yana weta Lilian kana Nganga Alfred Mutua asia kana Lilian no kwetha ende emutai wake wa bakubi then wanzika yose yake sia kosa kibela cha sumbe unyuvanini munene wa mwakani wa ngilili miongwele na ile twithanguni 10 pe ngewela ni na utavia ya neki andwenge mataya kosa nzanzo kwa nthangua Daily Nation pe kindu tukita ignorance ndikana kulea kwati ya kulea kukwati ya na lack of easy access kana kwethia andu matatono mebikia metuki na meets kana ndi ngewaitesia uitembikithie disinformation and traditional and religious beliefs indikana maundu ma kithio na maundu ma makanisa maundu ma kindini amwene momotu isuni sia kati wasendula sio tuma andu ingi matosa nzanzo ya corona na indi kwa nanathangu ya The Daily Nation paamwambio ne ya CTA go for vaccine, it is safe and life saving, wear a mask, social distance and wash your hands ya CTA enda wose nzanzo ya corona nundu ni safe nimbikithie na neso ya mathayo na indi twasisia katwa namba imwile nenganito vane kana Northern Kenya kana indi ngaliko ya yolo ya Kenya amwe aingi county bingi theni wangaliko ya yolo ya Kenya ni site kwa nzanzo sia corona kwa na report Turukana yosete 0.40% ni mumo sete nzanzo ya corona ya AstraZeneca. Tana River ni 0.40%, Wajir ni 0.40%, Garissa ni 0.50%, Kilifi 0.70%, Lamu ni 0.70%, West Pokot 0.70%, Kwale 0.60% na Mandera 0.50%. Na ndi Kenya yonde katiwa andu yana andueli ni mama mineto kwata nzanzo ya corona sio ndano ndupe nzanzo ya mbe na nzanzo ya kele na andu bakubi million ile ni mama wasete dosi ya mbe na katiwa ano andu ngili mana muonza miongwele nemwe ni mama wasete nzanzo siele ya mbe na ya kele. Nairobi niyo tuango ite kwa andwala mosete nzanzo yena 55% kana miongo 5 ilo yana ya ndola mosete nzanzo mekala accountini ya Ilobi na indi okay petukana kana ala aingi mosete nzanzo mekala Ilobi lakini miongo 5 yolo yana ni aume ala mosete nzanzo isu ya corona na indi twende na kuikithia netwa thamba moko netwa kia mask netwa tani sia na netwa nzanzo ya kusia kwa wa corona nikenda wisethi ya pamwe netwa kito wa twithi ithanguni ye 10 ya The Standard itukithia Mauvoo makonete IBC endi tukuona chairperson kana amwene kivila wa ikundi uko nangwa sino yesu nukuweta kana animethiwe maisonga nja matukuma kunenga na tenda ya kuprint mathangu ballot papers register cia andu alame yandikithitie kuma matuku deadline kana muthenya wa muthia andu ku submit kana kwitia tenda isu ina matuku 13 ma mwai wa nyanya kana mwai uti na ndi ni wethiwe maisonga njwa mpaka matuku miongweli na monza ma mwai yo na ndi alama nethitwe kana nibekwiwa kana alama ithitwe mata sukumite tenda sio kana mata tumite application sio masukume no kwithia nimetia tenda isu na ndi Mauvoo asuko likuno methia ithanguni ya 10 ya The Standard. Mwendo musese thanguni ya Monza ya The Daily Nation ni lange wa inengeto wito niki andumosa ni wakanana kurupe mauta mote wa mambesa nini kwa na report lesi thia hapo na formula leto meka kuta mauta petuka na Mombasa county ya Mombasa na ile tukwitha ina mauta alama ya ndevyu nondo Mombasa betha be oil refinery kanale ya kuthambia mauta na mumandhi sianza maita wa Mombasa nika na mamino so wende maka distributor kana maka toa maka ina icho kundu kula kuonge county ya Ilovi ile kwitha ina mauta mbesa nini mbe wa Western mbe wa Nakuru mbe wa Kisumu mbe wa county sunende
kila kiosanesia ne kana Nakuru ye na mauta mena mbesa ni mbe wa Nairobi twaisa na mbele nengane tune kana Nairobi lita wa petro uma kwa silingi 127.14 na diesel 107.66 kana yanayomona muonza katono thandatu kerosene kana mauta mata mauma silingi miongo kenda na muonza katono 5 Nakuru nemo mwena mbesa ni mbe wa Nairobi pala lita wa petro kuma silingi yanayomona miongo thandatu katono muonza 5 diesel yuma lita kwa silingi yanayomona muonza katono 5 na mauta mata ne silingi miongo kenda na muonza katono muonza thandatu na ende nayo Mombasa ile tongo ichikwa kwitha ina mauta menthi petro lita mwene silingi yanayomona miongo na ina katono muonza ile diesel ni yanayomona 5 katono ile muonza na kerosene kana mauta mata ni miongo kenda na 5 katono ina thandatu na ende ni batu kana nondo wa transport kila lita wailete kwambata kwa silingi 3 katono imwe muonza wa petro wa diesel ile kwambata kwa ile katono kenda na yo kerosene ile kwambata kwa ile katono na thandatu kwa kila kilomita miongwena sia tembe sio kwa ne kumanisha ende kana ne mosa ne weniki Nakuru ile kioni cho kitumikila mosa ne weniki Nakuru ile to ina mauta membe sanini mbe wa Nairobi na ende be transport bingi uipika Nakuru Tuisisia idhanguni ye 11 ya the standard tukwithia Mauvoo makonete wa modelo na ndi nitukwi wa fears of HIV surge as circumcision drops nitukwi wa kana Mauvoo ala tunengetu wa makonete ngaliko ya Nyanza na ndi nikuwetwa kana anduma Nyanza aingi ni maekete kwa ikwa na kila kitumite kana kichangite muno kwambata kana kitonyo changia muno kwambata kwa wa modelo na ndi utukona kana ndi wa county ile imwesi wetetwe ni Kisumu, Siaya, Migori na Homa Bay na ndi tukwiwa kana namba ya andu alama na ikawa kwa mwai ithete kuma maana kenda ikabika average ya andu miongo thandatu na ndi namba isu twasisia ni namba ni matheyete muno na ndi kini tukwiwa kana Mauvoo ala tunengetwe bani mekwasia kana nikichangia muno mundume alea kwa ikwa nikichangia muno we kukwatwa ni uwo wa modelo na ndi Mauvoo asu wenda kwisomea kwa likuno media idhanguni ye 11 ya the standard Ithangu na the Daily Nation mondo musese pengi wenangane topa Ruto to Kenya bring it on Ruto to Kenyatta bring it on yani kana Ruto munino wa Musumbi William Ruto no kuya Musumbi Uhuru Kenyatta ngwata nilame kwenda oseo bianeke nama musindo nyumbani no wangilile miongwale na ile masiete nondo ne weyombaniti asia Musumbi Uhuru Kenyatta no bangithetie kutie ya ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga usumbe na nacho kitumio kwa ya ndoma One Kenya Lands makwatane na Raila nikenda yose no ama support amatiyo usumbe lakini monini wa Musumbe Dr. William Ruto asia onama kwatana moke no kumasinda Mauvoo asu twetha twanengelelwa ni mwemano makwata idhanguni ya nyanya ya the standard tuikilanilia mpaka idhanguni ye 10 na ile ya the standard tukwithia Mauvoo makonetie mundume ulonethiwa adron kana anywa kiwo yani Lake Victoria na indi family yake kana andu mamukonyo wake nimekuya serikali ni kana withie ni matethe wa na indi ni wabikia kumwa kiuoni kiu kana ni mabikia kuonwa kana mwi wake ni wabikia kumwa kiuoni kiu na indi makambite baute wa yiyeyu ni Homa Bay County na indi makambite use wa yiyeyu ilani beliefs kana ni sithio cio cia mundu wo amina ulika kiuoni family yake ya ilite kuya kwa kamaema baute ni kana mbakela mwi wake wiumela Mauvoo asu ni thanguni ye 12 twende no sisia o ithanguni utu kona Mauvoo makonetie ala umeli kana ala brothers manethiwe makwa thini wa kindu kitekweleka undu manethiwe matiwani mathayo mo alama imbu na imabikiise kuthikwa na ndi tukona kana Mauvoo ala tunengetwe bamekwa cia Kenyan State Digital Protest Demand Justice for Slain Brothers na ndi Kenya ni manethiwe ngana ni methitwe my riot digitally kana kwithela social media mayiya justice kana mayiya asei kana ndo mamukonyo wa aumea ele kana mabrothers ile ni kana withie ula unethiwe amowani wabikia ni mabikia one wa justice kana lo nethiwe
amoane wabikia unewa itambia kana ni wabikia kose wa itambia ya kimia na ndi Mauvoo suno media idhangu ni ye 12 ya The Standard ni muvyale na idhangu ni ya The Daily Nation idhangu ni ya katano noko na Raila plans Nyanza Western Tour as he accuses Ruto of fanning class war. Indi kana ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga no bangithitie ndamuka ya Western isu ni county ya Migori, county ya Kisumu, county ya Homa Bay, county ya Siaya, county ya Kisii na county ya Nyamira. Palo kwa kana monini wa Musumbe Dr. William Ruto nuende na kwa Nyando ki mivai kana ki Mbesa kana ki kilasi sio ndini wa social status nundo palo kwa kana wone hasla na ndi ni kumaanisha kana Raila aseno kukitani vyandola meilasi siki badokani nundo be alameta methe amekilasi cha low income earners medium income earners na ndi alameta amena Mbesa mbingi palo kwa nundo kwa amone hasla na ndo angi Mbesa mbingi ne kwethia aimania na ndi Ruto plan kana Raila apangite kutembea kwenye nzanike na wese thani walulu meili ngome su yake wese thia kura sia mwaka ni wangili mengole na ile ni waikwata indi andola mekwetha mokiti ni makuma Kisii ya Kisumu Nyamira na Homa Bay counties na indi ndini wa Western alame kwetha mayenda kura sia Western kana indi alame na ngome yo ndini wa malembe tama Western umweni Raila Odinga Dr. William Ruto ni wende na kulika na indi be ndongo ya chama cha Amani National Congress ANC Musalia Mudavadi na wala wa Ford Kenya Moses Masika wetangu la indi walapotu kana su ni andwa mume na meimu nonde ni wa malembe ta ya Western na ni matonda kutha mayana kula unyuvanini wa mwakani wangilile miongole na ile tuisisia idhangu ni ya miongo tatu ya The Standard tukwithia Mauvoo makonete uou kana muinyo wa corona na ndi Mauvoo ala tunengetwe bani mekwasia kana amid vaccine shortages Africans scramble to be fully immunized na ndi andu aingi kana be andu aingi me Africa ni tukwiwa kana ndi gitu ya Africa andu aingi ni meungangania ni kana withie ni makwata dose cieli cia corona na nitwisikana ni bethitwe bena unyivu pe alama kwatie dosi ambe na mundu alacia yakeli ne withitwe ayiwa kana aingi moni maenda makewa yakeli ndi namba uka kana oisu yakeli yoka uithia ni musukumano mwingi na ndi Mauvoo alame bati tukona musikali ukunitwe visa aende no sunga dose kana vaccine kana nzanzo isu siengili mwe singili yana yemwe miongo nyanya na ile nikana withie sina ila inaumete there at Jomo Kenyatta Airport Nairobi nibo unasungia na indi nitukuona kana andwa ingi nemekwenda nzanzo eno na indi inzanzo siuka sie nini ukethia andwa thema inabikia kukwata na indi Mauvoo asua mendani thangu ni ya miongo tatu ya The Standard Idhangu ni anana ya The Daily Nation vantu nangetongewa kwa seka na court said to give BBI case ruling kana indi Court of Appeal kana kochilo thini kiama kwani alama atungwa iko no kwethia muthiani wa chumwa ki winenga na utwi yulo wa makwani alama athakiwe nondo koti munene kana high court ni wa pia yethe kamutalatala kuvindwa katiba kusila BBI uyasia kana wiva thukanu na miyao na ndi chuma ni kicho ukite makwani asuma atoiwe iko nimekwetha indi maine nguo songio pala nipo maanisha indi kana ketha koti ni kubetanga kana ni kukwati ya uti wa koti wa yulo yasia kana no wathukanu na meyao kwa Musumbe Uhuru Kenyatta akethe waende ni wasie buso yake ya kubanga no loko mutia kivila nondo nepethitwe peme pangwa kwetha na prime minister deputy prime minister ndo meke wathukanio na indi asune analyst mekwa siu kana indi alama chambwa maundu mao techi na inge makase wa makase indi kana ketha koti ni kunguthola utusu wa koti nene na yase kana mutalatala kuvindwa katiba ndo ina thina indi nipewa maanisha kana Musumbe Uhuru Kenyatta no kwethia atona kuikia kuoko kana atona kwetha ena kuoko kwa uloko mutia kibila cha usumbi nabo ne voto bikamuthia wa ukunikiliwa mathangu muthonyani wa umuthi ni kwete thangu wa The Daily Nation na nita wa Steven Mwana na kwani kwete ithangu ya The Standard wenda Mauvoo asunange maingi tenda tonengelelia no wikwatie ithangu ya ku ya The Standard kana Daily Nation ni kana ukesomea kwa uliku wina kwa lena mwende wa mutinda na ndi mwenda musaise kilungu cha amuka kina thela
nikiendeye itina bindete yasa nengwetha ngikomana na mutai wito muthenya no monthe tunene maundu ma misiko wendo tumotuma ni mukuve utuma kwa ile itatu kenda imuitano ile itatu kenda imuitano watu motuma ni wakumukuve nengwetha ngiusoma na twati yende no mitandao yetu ya Facebook ni Mutongo TV na ende wa dhindhi wa mtandao wa Twitter ni @Mutongo TV ke director mwema tutumete #amuka muthenyani wa umundi. YouTube ni Mutongo TV official na Instagram ni Mutongo_TV ninukite twithiane itina vindeta yaza inu ni Mutongo TV. Biblia ndito ya ngai Hosea kilungu cha kana muswatha tatu ya cia andu makwa mea ni kwa umani ina munene ni na mutethe kunusu na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako Chiva nondo wako kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu cia maweyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba ba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Wene wesingu ngasi ya kisula ila siesi imani siya chulu. Gunga isi ya seovikie itina wakulivuka kwa sima isu kana kila tuita volcanic eruption. Gunga hii ni tumite sima siya chulu sima nyika ndionde na tali ainge kutembea vo. Kulika ngunga ni isu kuikumila muthia kwa ile kukuwa masaa atatu kana ana. Nundu ngunga hii si nyamusi ya kithekani ni wailu kulikavowi na mundu kuma muviani wa silikali ula usuvia nyamo isu. Nemo bea ekai mudete na neseovo wa mathina makwata asia na nini katika toa miaka 3 na miaka 5 ila tumeta malnutrition kana kwetha mwili utana liwanite na ndini wasana situ ila iko hospitali miongo 3 ilo wayana sida na tena kwa maliu na wethi asia na yesi na mathina maliu no sio muno sida wana Mauvoo ala mabinie muno na no sio muno itiawa nithaiwo na twanena malnutrition wethi atwenena maundu eri muno jambe ni kwetha utena liu onomwe ila tumeta marasmus akana kana marasmus ketha keka motu waija ngambu ketha baingwa nama waija ituo ketha baingwa nama waija kekonda ida nikepotho no kana nikisagete yuze pasia ketha kate kwata liu kuyanete koketha takaitumia mauta mamwe na maso mamwe then wa kutuma mwe kodokuma na mudembolo ndi weta kwa shako nao weta we nigweta kana kete opata wala tu weta protein kwa kuyania na nondo akataka na protein kwa kuyania etuma ndaka me yako ida wana dena okela yetu anda kwekela nde kigunde no amekiwa
na kiwe kiuma de na mekiva kedi kana mwana timba. But now and there me atatu maita nundu tunenga sana situ kana tumita wini kweta wini sana situ nesa wini kana liwala tunenga sana wala kweta we balance kana we anene we na carbohydrate kana liwona kana mwe one kama vina we anite we na protein we anite we na mauta me anite ila tusema macronutrient human kwesla siendo nitasukuma kama tunda sianete na ndi either tutona neka mwana leo kuna kila kitu sionde ni boy ile we there tuna dena wa kwatana tuna tukwa right no to it nutrition na kama ino kwa dena nutrition then we wako with the water na vina onomwe wako kitana na muongo kwa twekolia kila mundu aise kwa mosi ni chao kevo mundu kaisa nesa we the avo the ndo wani kelicha kitwa kunenga source ya carbohydrate kana liwa kwa vina a protein ule wambo so kana matumbe matunda mede amoko na mauta mede ameko ikana ndo we the twana tutu twanenga liu ule we anita ni kana tutwana kwata ne kweta mwe wo twana kwa na wina vina na kwesi ya kukwata to wali toto ini na kwa la twana fitu tulatu kwa wa ni dena walu lakini keta dena walu ni silio ila siana kwa maliu matatono ya kilanda na kwa sia ni kana bai kana ni mundu aliu ndo ndo na to wewe ni mundu muima na ndo na kwa ni mundu ni kana kaini mradi ni kata na komelia ndo kana kaini kaiso tanuka kwa hiyo as long as niliu weza na ndo ima kana kaile kwa ya na tu bia siana tuweka kutaukia siana matoke na malu tunenge siana kila kitu chonde tunenge boso tunenge nama tunenge na tuikanga tiko da uja tumanenge matunda nikanata na kitu fulani nesa with the no to it nutrition ni wale ka na tole siana ila siko kadeni wa word sito sina the no nutrition na nondo tramina kwa the no tukola siana ila ingese to the atu asia nondo wa mawu alangi nondo nutrition ijo kitu mikenene kitu mama kwa rema denange na kana kufikia kwacha tai wako All management of Lotto, I want to thank you. You have done the greatest to Kenya. Since 2016, Lotto has been a proud sponsor of Athletics Kenya. Every time you play Lotto, 25% goes into supporting Team Kenya at the Tokyo Olympics. So natarajia venye nitaenda huko mbele. I be the best. As Team Kenya wins, you win with Lotto Gold Rush. Visit www.mylottokenya.co.ke for more information. My name is Marco Tieno and I've qualified for the Olympics 100 meters. Thank you, Lotto, for supporting us. Thank you for supporting Team Kenya at the Tokyo Olympics. Ino ni Mutongoi TV. Ni kwa chaku chende kwetha kicha kwa ila na chako endese mwenda musese ne muvena ndaya nondo kwende na osesi ya Mutongoi TV ngwatana mukamba kilungu cha amuka muthanyani wa munthi na ni levi ndaya vika ya onena ni ana twenane yulwa family sito mese ito tutonya kumia iliata twende na responsibilities ya siana ndine wa mese ito nekenda kana mwana na nikenda musei ama na responsibility isu alete kwa kisha nise the wasi adhenike wata nita wa Steven Mwema ni na pastor waitamo dhanyani wa munthi twende na mondo asu wanoto motumani mukuvi tumakusila ile itato ukienda imo itano ningwetha ngesisia otumani wako mukuvi na ningu kwa thaka ningwetha ngio soma ile itato ukienda imo itano na ende no tweet at Mutongoi TV ke at director Mwema tutumete #amuka Facebook to live ni Mutongoi TV, YouTube to live ni Mutongoi TV official na Instagram ni Mutongoi_TV. Kalivo nikenda tunenani. Namukieta. Namukienesa. Namukiwenesa. Oh, wamukiwenesa. Ni kwa mukana kwa mukwe.
Nisi ni wa version si on this ya izo. Ni museo ina mukiwene sai over. Ni wa wakethia mundu wa mukiata kana wiwi ata no kabakala keko. Okay, nesa ni athelile. Ikindu kita kabakala keko. Uzino mundu musitire ni thayo. Niki nani wa nesa ni athelile pa iko amuka nesa. Nesa ipo mandiko masia kana ate mangai ni meu kila muthenya. Andu nimo matiye ngai. Mathika bane ya thayo. Na wenda masaku ikwamuje kabagala kego. Lakini etha ni ngai. Ona yobu isi ona mutimutile. Wena hope. Wena wekwatio wa uthongo wa ingi. Yes. Kau mundu akethwa asiene nesa ti kabagala kego. Uzino mundu utesene na ngai. Ailite kwase ni musio ndini ya muye. Yes. We, ni wono nisi mandu ni mathukia we na iwe na kwebe mundu na isi ndino ndite ina niwe kwa kweli. Uno andu megusita ikala mazi wakomana na mundu. Amukethia amukulia kwendeta ikwe we mandino ndite imwe ku. Iko sio muno. Aye ni wewe zile mwango wetu na nwenze. Life yonenga kila ukwenda. Kila ukwenda. Ngai ni wombie ndina amiathima. Kwa uwe saithi ya mundu ukwiwa ndite na tei ni waumie wathimone wa ngai. Ndine mbathime ni ngai. Na Steve kwezi ndo nzeo. Na kwi kundu kuseo. Yes. Ukaiwa bala we pate paseo. Poya ngai. Ona Yesu ameyela mwe imusi. Mwa kunanga. Mwa thokwa. Tu ngai maona mwithi mungi. Muthokwa. Yes. Aye nigo. Unana nyone munene muno kwanza muthenya no. Oh yes. Niwambia kwete hiti Jose kwatukateze kala kaindo kaita mboneka nawe sethia. Unana nyone wathinesa. Iwe twenenea maundu ma responsibility ya ciana. Yes. Betikili na mbokethia musiaisia no ndiye na mukethia. Kila bande no ndite. Musiaisia no mukethia si twamia Yesu chokoni chomonde. Pane Mutongo TV na twenanisha kuhusu misi itu responsibilities ya mutumia twanenie cia kibeti. Itu cia nane. Nikienda tuisie mutumia twanenie kuhusu kibeti chake. Kibeti nacho twanena kuhusu undu chalita that irresponsible. Kana undu chalitaika kuhusu mutumia wacho. Itu ciana undu chalitaika bala bya ciai. Ko ina ukethia ila wewe muyane welcome. Karibu. Yes. Ni sawa na ndi mwenda museisi ene kilungu cha muka neta Steven Mwemane na Pastor Waita tunena nisia maundu ma misi yetu motomani wa kumukubi kusila ile itacho kenda imwe itano na indi na comment ndeni wa Facebook page ito Mutongo TV ila to 11 nikenda indi we say there ni toa nena nia yue. Yes. Siana si responsibility asibikira siana tuna nenie twaseke mchambe. Siana sia ilite na kutu kwa idukisa. Mailite kwithukisia kila matabu. Pezi anaite yandi. Wakatabia ke ika kendo opposite kana kaiko yandi. Mwana wakunda yandi. Ni mukaniti akele dukala, ni mwana kaniti akala ka mwana nda yandi. Mwana ni wailite that a listener. Ena ati ya kwithukisia. Number 2, mwana ni wailite that obedient. Wa obedient ni kwewe the mwewi. Ailite either mwewi we musei wake. Undu wakatatu na wetie ni kana mwana ni wailite either na ndaya. Tene naona mutumia bita bandu tuitha ukamubila tutu mwana tuibindia. Kamubila kaya mbolika wiyoni. Na nuzi mubila wa mathangu ndo atha ukamubila mathangu. Aye tutathukia muno. Tutathukia muno. Uni digital mwana sona. Akai ni mkuu ni watene. I am for very early. Ndala kama vila ya mathangu. So mutumia abita not gina tubindi. Mwalimu abita not ungama. Tubindi. Ndoko tukagua. Ulota nenzwa nanda kuna ngoto. Weki njeta ngoto wakuna wa okay kutota wakoka. Ene kwa. Ya, nandu ya we say thank you teacher. Nandu yutabia mwalimu musei. Lakini twana twa oyu kebela mutumia maitha ukamubela mutumia kabalo kandi. Nego Ndai ya nimbo kangu. Ciana zitu twa ile toibundisia ndai ya. Ando moka kwa kumusi nomba. Kana ka behavior ata. Kiwi kindu kimu ando maile to sisi asei. Mwana ile petro anaona mundu woka kabula cia kila mundu woka aje etha ni zimo ni nonete kaibingwa ikatha ukengemu
Noitha kwanza tumone twa andu ma pe bandu bamwe twa kanisani base na mwini munene o kwanza wa mwini o ikitumia wa gospel. Yes. Lakini kana kake ni wokathi ukiepuka beneta twana lwatu ngindona ka terrorize andu buka kanisani ziwonde aina yunde soka kuli. Kindu chini kisio kweli. Kindu chini kithuku muno. In fact mwana ucio akauthenia yana. Ondu kwa ndathenia andu no woka uthenia. Tena akauthenia degree ulundu waku. Uzuti wito. Kwa muiyo babinde bikai kasioka kwako. Nundu waiye nai. Mwana ni walete wana heshima. Siana mwethe na heshima kula kuya sia. Ndaiya ni kindu important. Na ndaiya ni kindu kimwe kithiwe ki rare matukwa. Pio. Weza kwithia siana sibunditwe kubathukania mundu muima na mundu munini. Sibunditwe kunena. Ona asiima inena wewe tumwe tutuyina. Ai nomba. Kakule muzio kwa niko Pakistani ko roi Vietnam. Ndio ndio makia. Siana zelete kwewa. Sisi one mundu muima. Na wale tone kwa ndaya. Asiime nomba. Enenge respect kaba mui pala mwene mwekala mukoma mwi mukayenge wazenyu bau. Siana kana mui na loton. Kana wambo bindia sima minonena. Yes. Kwa kamweni ni mwaile toma na babe mweni. Siana sele tokundewa. Mweni yoka oni wo mukabie vya. Nani okule asingi metheto maye siana ondo matayo. You we say there mundu ayewa tumiro muno. We say there asiwa na ithe muno amandani weka na ene wathio na thabe mweni. Na you say there mundu ne wese kana ayewo lakini kana kake ndekwenda okay uni kana kila tukita tetumbe ukese there ndekwenda kakuna ndekwenda ukekata ibinda yene kitumi kila kethito ni kiu ni kana andu ni matie owo ona asie mayekala maisha ma owo owo ndo tianzia kwa hiyo mose yosu pe bandu wale kili ona character yake titanzeo mose wonde character yake sound no siasia mwana akaya undu pilot ti undu waiwe tene kwa hivi ndayo otumani kwa hiyo otumani mwingi muno baya enzienge akakutumbwa nona ngete ba TV ba iletio yo kama ne azindu imwe ba na hizi TV na leti si changera ni jangite tiana kuelewa sindu kwa mituki muno ngulika na tuisoma kuhusu siema twi class primary twawigie topic ya GHC toeka GHC geography is always ndo siyesewe nini sisi mbona very early mtu mwana wa very early ndika na toeka geography history na CRE ibinela kwa home science kwa home science so GHC toeka twawigia topic ya kuona ni physical features na toewa kwa siema na no kilia kwa na kulia mwalimu ike macha kisobito kuno Hakuyara. Ambia ni natural. Na mwe ndiye baike ndikita natural. Na mwe that tinga inaomba muthango sinundo kula ni he ndia ona kima. Ni flat ndi flat. Ne kugu. Kana no koyo lwande. No koyo lwande. In fact ni ndi flat pyo. Baike mata. Ona baibando bokelele. Ni mithangela sobo ne tinga. Mitawo ibite. Yakiwu. Baike ma. Na mwalimu hata kema yasuma tinga wa masoba sia amboye tanzamo yake kane yuba inzienge nelewa ndangona ne kwithane nakosea angona ne kenda kema kilikendeni yakwa ni manene kwikema angulia kwikema ngazi akwikema tije tinga lakini oyu siana tilas maibo wa munosu but ndokaiye kiboko pasa na pipe na ona kukulumane lo mwana ndo baingezi sienda ukuno mono baingezi sienda ukuno mono ndo akitindo cha school especially siana sia bika teenagers imwe sienda ukuruke wa mono no kale na kwewa na ngai sana mwana museise ni unena ni munene muno va mutongo TV ngwata na mukamba thini wa kilungu cha amuka
tumotomani wa kumukubi kwisila ile itacho ukenda ya mwitano kathano kwanda uchangia siana sialeta kwekata kana sina responsibility mionde ni wa musi tumotomani wa kumukubi kwisila ile itacho ukenda ya mwitano na kathabe na kuli okwenda okulia akisha ni wakulia kwisila ile itacho ukenda ya mwitano na kuya nunanania munene munova studio ni kuwende kwa mbio byo ba njoki tumingo kuya Jose ndokolo no tukwatisia kaisi ni kenda ndo ise thya ba ku kitenesa naindi nakuya tumotomani wa kwisila ile itacho kenda imwe itano na yui ni ukulia oyube na mwino tusita soap no sisi eka sabuni ne misi anti sia ndia ona kintu kimana soap ino sia the my sweet kasi chao sino sia mudembosu ni si affected sia na nondo muno ne kala okay ukona siana imwesi nisi ambio copy sindo ile siku na kwa soap kana action movies uketha nisi get violent ila tu kuona siana ila siana sie kuona sindo ino no thuku musisi wakwa siana si copy ya katika levels kadhaa kana siana na itumi kadhaa kuyana kwa mundu kindu jambe ni aya leu no kuyana body stature yatha na jinsi zia kuyana number 2 mwana no yana kiliko kulingana na kila ukwithi around surrounding mwana wa kana kokoso bako katwa China keka nini kambisio mama kichina katwika kama China kwa komama so kila surrounding ki unengane mwana yana esike pio siana kila meithia mwikalile minenele na miendele mwana yana esike ngina mumwe kwe kindu kitawa kanisa kwe kindu kitawa tabia nzeo kwe kindu kitawa this and this and this ukai Mombasa nono ni kaleta cost siana mbinge ni sietha siena mbuma no mbinge mono na ndongo twana tunini mono uyu kana kauma namo kaungama ukamanda kala kindu kila jauma na kila keso ili na kai no mithaukile ona makwete othauka ni kwitha keanie kethia aithe mo maumanana such on kila ciana cikatio cisia TV ni niki ku affect muno mekalele na miendele ya ciana citu na no wona amuzungu kana mundu la wa service TV peke ndo wekie kita parendo guard ukaza kwithia musie no wiki password ukabinga channel imwe mundu la wiki hizi no wezi etha moku kuone meki ya ciana cio kiwi no gogwito nani okulia pastor ila mwana ukusisia soap then wa soap wesu na no bawe yo saile then wa soap wesu ando no makisi no mekata no mahagia na kindu chu nikikwambia kwa affect mwana tena wese then kwambia uthi practice kindu chu muno na kiu nicho kiende matukwa nondu ciana ni ciithiie mikalile iliu tene nona ona tuikoma kitandani weza kuthia muyaima mukoma kitandani kimwe au mana mana byo mana byo mana pio gadeja kukacha pio kwanza Steve niligana tu form 2 I form 2 tu form 2 ni acha form 2 tuweka mano work school ila kokola na uasiendo tila mawe ondo mwene ngawe we all this compound nyina so man this scholar you nigenda twenuke to this school na ingalela etume makoma kwa hiyo borders wa nini oyu kuitwa akolanlia school yombe so nyina akolanlia twakola siangalesu form 2 mato yangalesu nyina ina akolania mabangu kaine used tiamba chao iko tune wasa kwithia sati no ya white na njizi chao mwetu mumo kiasembe tambia weka chini weka yawe enda kabisa mko hivi ngabango like hema na njizi chao kwa nondo ni kulia kwa ni science wasoma chao peke ndukita kusoma na kwithia na nekindu yue ndiesi nendo kuonia hii TV kila kikatio siwa no kikatio practicewa
na yani ebinda ila kota TV mono ando nani mono my TV kwa dekisio kitu no mundu umwe wana TV ila si na muongo ona hizo ndia ina muongo ya ina muongo lakini ya ambao mbao ya ambao bane wata na ndia ona TV ya mbao atumia ala memusi ni mwe ile ngonena so paya isasi ya mama sindu imwe ni mabundi we lakini ndweze chao ngena ba example matukwa mwalimu yoka kamonya niki ibinde yo no mwalimu tita we nacho pepe kule ngwenda kukulia yes nyokulia ndo amwana asa weta ba Joseph Kawinzi notaba na semu none mainda door to door nyokulia hii mwana asa no na mwita sana mazi door to door na okwa bati nzio kana ndo kuma katukiwa bandu no makome ukacha muzeze wakwa me door to door na either you door to door kana na etune aitone kana niki mandiko masia resist the devil kikamba resist ndiye sene mtase kuleana kana mule satani devil ti kemea ti rebuke resist siea satani na keno kokea mandiko maitio ndo need yokemea satani no sibe msemo mwasia lisilobudi ubidi hakuna kitu inabidi lisilobudi ubidi ndu sawa kama nomba imwe na mwetu asa ti nomba po kitu mindoni chauni ibedine kwanza yuko vuka teva mabuja kitanda aiye na ningi na yuna bayo ndonge na mwe doto dona bayo ndonge mutanya pe undonge pala mwe yo kombwa mwana asa akomenza akomenza ndo ya muthemba ibozi utetela bona andu ala masunga mera okunza na unene na mundu la webu kusunga nondo pe uthukumie umuthenya muima na one wa mukite ndo to ndo nongi ko ina mbesa unaweza uthukumie muima na we na mbesa mantha nomba yaku kando lakini na muina mbesa mbesa no sia nombe mwe mwitu asa komendeni na mwana kia komenza azunio mandili value mandiko masia kana inyo mwevalua museo usoma azuni ya Korintho inyo mwevalua museo usoma na andu ombe kwa unu wailete kwa kishia ki wewe valua usomwa ila ndo maona mwali kama mbai mwenywele mamusoma hata na yene mundu mukana mundu ume nongina twitha twikielelezo Paulo ya Timotheo kana either way example either way kielelezo either way mfano kwa andu waingi katika character tabia mwekeo whatever sinja mthembozo kwa u ndwailite ona mwa tukiwa sana na sio tuko mwana asa pala mwetu asa gukoma ikalanza kana ukulie mundu lo kusunga kana no wikale nake bunza ale kala mwango nza poya ngwa ebwike ngai no kona credit watchman no bithukiwe andu makita ailinja Steve ambaye ka andu makita ailinja utangio kita kutetewa na nzia sio ndene kau na nongi na ukite na ino holia hii na inyo ndene andu mwe na psychology moso ane hii na ni mwesi ndo mwalika kana ndo mutalita kweka hii kwani pena thina mo issue ti psychology issue ne satani nasia mandiko masia resist the devil mwipo ya to mwasi satani athi mwipo ya mwiko mandiko maite ndo kakeme maite resist pesa asia ukeme ana pesa asia resist hii ni ko resist Yosefu yaiwa lakini akela atiengwa ndo baimana moti ndakomete kitandani okwepucha ndo isaunenga na opportunity mandiko masia satani etela opportunity kana fasi yokanini yo ongele manyila mamwaki mwangania mwaki kitandani chuza kwethia kiekaleka no moboka ila zite allowed itana bobia na yitu tuyuma buni okulia hii ila nondo TV tu ile yako nani yes na so pisusi ukaona ipe imosi ya modena basa komna ile pe ingisi ya osa ile totana kwekata nikenda wethesi na situ sina lelo nina advice kwa kila musie ninenga na example ya undu nonie undu na abitiye ndiye sikila nikuete ngina na wa yande na so tabuletina izi zita pads used pads
si used na ikuye unono ndiese umundi ciana the more mwetha ciana si exposed na TV ni cio mana ciendo tene na nzia nzeo ya utethia ciana either na character ni utabia nzia itatu muciacia wakwa nzia ya mbe ya ciana na nzia ya ngai wese kwithia kindu chonthe kibwana questionable ciana ni ciakia na iciaeka number 2 either wina stand kwa hapa hizi ya sops uzwe kolokolo Lakini niwe kibetiki bata nasio akame bata na sops izine azuna akam ni sawa ando ingi mebata sio lakini sina mabunde sio katika asiana sio nendo mukazi ya mundu muno nengi naye na ciana ye ukwa mundu ekala no ndo generation yake mundu ndekala ni gwitha na thayo mwana asiawa yu mundu Steve we ngai akuyete thayo ni kenda withe na generation yengi au yu ndo mbene twane muno no twana aya mbene na lozi kata keki kata mundu lo gotwana metoketa Joseph Kawinzi usitwe mwine ababyo ni mwana sawenda do to do lakini ndana ola mwitu asa maitukia manda kwe mutha na kwe cheni azima cheni maenda nasa ningo mind courage mazi ya kuituka mukamba isie mtu abasa asonga achau asonga asetisu kana yanengele so masonga mazetisu wisdom nenzeo siana number 2 kibeti kindu chonthe kitono bucha mwana u ndi wathi nuwe mwezi mapenzi siana cia kuzina biga level isu na usa ili netu opose TV ndo ni dio bosia mamba channel changai channel zibo mbingi kana obingwe mutongo TV no thia butu na ngawanze ndo need kubucha siana ciaku kana kuisiana ngakileko tene ibinda yacio itanapikia we paun mucio kitumi changa yuko nengete ciana izu ni ucie enesa sikaboke uzie mandiko mazia ana azobya cia Samuel ngwa kila mwaka akamutwaia ngwanze utondaikia tiko mwekea ai akathoe ngwa amusobya cia ngwa akamutwaia responsibility amusiei nikuzia mwana ozwie ekite chau ikata ya chau tithrough TV mametho anata ako maba aya chau nduka expose mwana katika sexual content tende no nwana nga generation nene ukuli pe yakawese ya yani isune life yake kindu soaps nizio follow kila mudana ne wisi channel ki kidana soap na no meno ne dio kwatie ne ke soap no na isune life yake mundu sino mumye bunu ndo mundu kila ndo no mutethia mandiko masia ibuku ni Filipi kilingu cha kana ola muso wa nana isune my best verse chonde kedeu kezungu yaite whatever is pure whatever is lovely kila cha kwendesha whatever is of good report whatever is noble and do such eka isu kindu june pure kindu gina liboti nzewa kumeduni kiuje cha kweka no see life no tiriaso ndo ase yu ekana mbe kwipini abana le watch stop in my next life nga watch you nantiriaso no la kwene ngara bige Steve na musesi wakwa kangu tabia Steve na musesi wakwa onoka sisi ya soap miaka ngili ndikwaka nuku wa moyo ndo mundu wa moyo wonde utakuongela value ne moyo utewea vina value ne moyo okwananga no wa japan kabyo exist kayo gutete soap ite ukwaka beba na maisha wikita yananga no ona ibeti mbinge cia soap ni ndulu muno ndulu sana sina time na family mundu wa mrembozi ileta utwa washago ya kaime ndazia isi yangu kuna ngombe uzini mundu utaendena ndena life etha wendo sisi soap akisha sindu cia kusionda si in order number 2 na TV ya bedroom use the soap sisi yako but also siana siaku no sio question we got a bedroom inaiza ile ilo kona ikala maisha matena questions maisha we free but maisha matona kwea generation ila yokete we na mwetu ba unomba we na kimwana we matie chau Yesu ekale maisha maseo no nduito ti undo wake
Yesu ni ngai don't need you theu lakini atwona cia undu twailete ikala musie yekala no ndo generation yake ni kenda utie andu masio na Yesu babiga bandu ona andu asume sawa ameyiona ndimweta atuma ingi ni mweta anyanyawa nundu na mwana Yesu sio mbe sio sumbi yes na Mose lela petelo no tange owe ulumono musie ailete tia kindu kiulu na Yesu amogusosia pepa maumano kamena opaka ona wopo cia wau wothayo cha musie utono tia mwana cha nundu kiwi cho important issue ti kuzicia sop but hii sop itethia mwana una cha yes hii sop itethia generation ya kuna cha miaka yokite mwano aketha atona utethia andu alangi aketha na thayo nundu kai wasisi anu maigicie mwana una akegisi chao kaunondo no kina utie mwana so ikia Christian channels ni mbingi muno ya mwana ozi andu amena mikwa nona sops mena utumanu ndo iti cia kuonania kwa uwe kangwanie ka Christian channel Tongo TV ngwatani ya mukamba ekato isi musesi yes Steve Bauman Steve oh yes uwi mwenda musesi ni ya mukane na sisi undu wasitie okay wasitie mwema wamukite atangethesie pastor usumuno ni Dr. Sheriff Nzuki kuma kindu mwana ni mwayele no na oyu no na oyu kana wakomana nako wakakethia wacha ni utumani waku mwenda musese kusela ile itatu ukenda imwe itano ni indi ni ngwithe yangi upitia twende nonena ni tu wakiokoni cha umundi wa amuka twati nthini wa Facebook ni Mutongo TV umbite wakakethia wacha kwa kulia ni wache nini pastor tutethesie ngalisu ni Sheriff Makindo balozi wa mkalia shida mwelo inaelewa haya mwamuki tata Steve na pastor waita nyene na thina munene na single mothers ala mekuete aume nyumbani sio na labda ena siana vau kwake kindu kikietete thina munene muno na no kuo kwothothete etu aingi mekwiana kwanangika vyu na kwitha na mutuo muthuku kwa mbai uta asu nitabana jina for security reasons ni Jack Kuma Nairobi. Okay, no single mothers. Hi Steve na John nye according to me musiei ni we uchangia 100% valave mwana wake mwana ndaile usisi channel we utekwenda mwana ona ndaile tekwasia no koi uthauka we ta musiei utekwenda na nene sikana mwana ndakuwa valave musiei wake musiei ithia na mungamo wa uo valave mwana waku na foundation isu mwana ethina yombaka akwe tuwache kuchukua advantage ya generation Sylvia Mwikali ni muvia muno na indi ni usio kwa asi kunenga ne hug na kwika maundu mawendo siana sivo utumani waku wa mudhiombite siku na mambo ambayo hamuizi kusema watoto wakiwa siku na mambo ambayo hamuwezi kusema watoto wakiwa hawajalala usu asitiu ni kwa tena kwa tema kule usu onthe mondo musesia utomotuma na ugusila ile itatu ukenda imwe itano na ukwatani ngwetha ngiusoma kusila Facebook ni Mutongo TV na YouTube ni Mutongo TV official akishendi ni wa comment bo nikenda ende wese there ni na kuona kuna kwa Facebook tu live na ende no comment ndini wa live video isu yibo ni ngwetha ende ngisoma utumani waku ni kwetha tu ibano ndo waku tu ibatu na ni muthanyani wa munthi wese there ni twa ilia family situ na ende makuli jasu yes ulawambe equality aitie wakethia kana wacha kaya cia kulia ni wachi nini kauni kawo ciana mbingi ciiwe na kisungu kwa kuito kamba na musoili aisie mwacha mila ni mtumwa na nundu na yutu enena kikamba ona nduzo cia mathangu on the manthi ona ndui ku muingo kula mwana okwenda athini kendane na kizungu kuma kwa jangi na wiyo auzo azia na babi ka bandu ba tribe kana which tribe do you come from kana we
They ba ukandika Kenyan from this tribe Kamba. Ndwandike Kisungu English Kambas. ama Britain. Briton. Either way Kamba kindly manake Kamba. Asi ala motosia isie chokoni chomonde. Pundi cia mwana ke Kamba. Onetha nde mana chonde nukwitha problem wekala town. Lakini muno amane kila basic. Nundu ne mukamba. Amane masitwa make. Amane sindu sitawata. Amane kusungia ngethi. Nundu nuko nidi wathimo wasi ai ala ako. Usuno suwe umae atumia la meulango mwayoshago. Ini sindu real. Ona Biblia cia be bandu babikie kwatangaswa ando mai make yandikithie kula masi iwe na Joseph goza muka na mathe ya kula masi iwe ndai town kula wasi iwe musie mushago ikenda mwana acia waka kethi wacha no ngina amaneke Kamba ekana yezi Sungu ila pala italika Kisungu tike thoku lakini ona Kiswahili matukano kiseo kwanza nisiteithia na ando wengi maize Kiswahili kila tunena ati Kiswahili niki nina neni ya Mtanzania ongeweza kuithia tuikwe ugana aigwera we ona indeto koni ligana niki kwani na Kiswahili anenete Kiswahili sawa jamani usilikuwa unaishi Mombasa ni Mombasa lakini Kiswahili chenyewe kina matatizo kwa kina matatizo lugha ni ngumu lugha yataka ufasaha mwingi taka muda usome lugha peka buku tasoma hai ikaika kieta kidagaa kimemozea yes lakini ndo katumia kwa thima miaka yako yue kaino keso na akasoma wabandu pe mundu umwe wanena Kiswahili kikaema baka asie Kiswahili tuachie wenyewe wachina na Wafaransa ndo kazi Kiswahili tumati ando Tanzania Kiswahili no kitu ni kitu na to need nondo ni national language ya Kenya that is the national language Kenya Kisungu ni official language. Ti national language. Ni official language. Kisungu. Nundu rayanda colony ya Mwingereza. Kwa siana ibunde wikamba. Pe kulio ingine na kulwe museisia witu. Kana comment. Akasia single mothers. Mini maiti yethe na machangi ya uthoku cia nani. Nundu meeta mundu umenumba. Steve kaune kaungo. Na museisia witu etha we single mother. Na ibinda nebikia wakwata mpenzi nondo ti makosa kwata mpenzi ni maandiko ni Biblia ngai ni wonie mundu ataileta itha eweka ngaleta itha na mpenzi and congratulations please wakwata mpenzi na wena siana na ni nene kike official alabe siana siako matabie paile onanona na pe mwana sawe bandu no zinu wako tuika ithe wenyu mwana ba mwikasenge so ndo mwete ba ukana mwana asa ndo ikwa single mother ne wese wai ni which level either ni amapenzi no with a friend too or just no kwetha muthuku maimwe kana no friend but either wai na level ya mapenzi ni mwendanite KK official siana sikambizie kulia makulio number 2 ndo siana buwethie siana strange ndo siese tuoete kuma twetu nini either wina ekima tumia oi ekana mapenzi bau nengi wona kundi ona kwaku mupenzi waku endai kwaku mapenzi menyu twaiku but mwikika official na eventually either mwe serious na thayo twanai muteo bitha kana muteo try twanai kawiko katono mutethia pio siana izu iko na baundu wa mukabu tinda bau my so question but either wina wisdom pala be siana mapenzi ni limited ni limited pesi ndo teka mbe wasiana no hagi kibeti chako but ndo ka bitu kevu kana either no kiss ika pecking weke ndo pecking anwala matende tutukeze pole pecking either no kissing yeta kana yaba bas no kana kapala pe kana yu weka bichaba pai no ka hag no ka peki kana kaku kakethie ninona amasaimenda ya pala be mwana oka akatulia ndu akailelo wako mutwe
mwana sundu muso mwithe amekwa nikina maisha twekala ukiosongu yuna hagika na kakwa na kakisibe na thina ola munene twina uo Steve ni kwikala ta sungu na twiva masaku ona ange twikuya matini byo ona kono kutena nzia lelo ya izotemwa kwa mweta sia lelo ya izotemwa ni ndiga ikala ta ukamba ndai ya tene ithi wepo in fact oni woni advice ya sei pala be siana na ni nena ni tiene umano na kissing sia peo bedroom kitumi chaitha na bedroom nundu akwitha na sindu imwe ta isu yes kita ya ndo maku bye bye ndia kiska na kwa haye noka ilele kwa kakathima kanoka kahaga nikina twendo yani twe ando twenda nite family Steve sindu imwe siekawa kulingana bala mwe ayo bila nawe etie na nendo tongelela itegemea mwe chauni itegemea mumetaba na mwe kalaba ndo ala mekala towns maitha the na sindu imwe taiso and especially big towns like Machakos Masakuti town nene ndo ala mekala city like Nairobi onati Nairobi kondo kwanthe number 2 Westlands konda ko itegemea level ya exposure ila mwe thete na ndiye musi wa mundu friend yakwa na iyo na siana nene lobi na mama kisi anapyo ukona mwana kisi ethe inyaka kisi o mwana ta sign ya goodbye ndu isoma condemn ndu mekalau lakini kima iso twa ushago ni kindu strange muno so itegemea mwichauni msesia wakwa either kwenyu yani wethe that one okay it is okay but wo maluka baanza izubianie nayo nitoma kuinda iko enundu either wethe yokisia wa we mwana na ni wa school don't practice that on a wrestling we do not try this at home again rumisia izia niki nundu besi ndu ita apply wake labandu yes so itegemea level ya exposure but majority ko kwito kamba sindu imwe siailite kuyana nondo tuyanie yes ani ukule ko yu ethani lobi Westlands ne kiskana kakwa na twathi ko yamusi ngile ka kiska yo sani wene cha ukende siana sia kuno ngino sielesia mushago inengane ndai yako nondo anu maku mai sindu imwe na no thoku kweka sindu imwe ku ni maile tomana nondo ba ona kwindi mwana usi muto not travel like ukuma ba ka Indonesia wabika airport ya Indonesia no bikana kanzu kana okeke wa kanzu okay nondo ni muyao kwa ndo meke ya kanzu yes okay so era mwana usi ndazoya no ngitho mubundisie aiko ya wethi akwatwa wende ziki pesi ana si kuuma town wethi asiikite tonyasa tukubi na ni mwitu munene kiundu iso twa ushago ekimangwa byuna ndabu ikwa leso nibeti nundu aite thina mwaina ake ushago mubundisie akeke yangwa nima oundu to no mubundisia akengwa no wo mubundisia kuzu mekalele mwetesu ya kisi yes bekulenge ikulio ila ingi musesi ya kuletie ni kuhusu siana mwele wa siana aitie kana 100% asini mama changite siana kwanangikana newo ondo ukwekala na siana siako kila ondo sie ya KTV ne mwana ndena losa ya kweya ya sindumwe onangwa nuotho wangwa mwana ndaileta ukila egite itani na yabanga egite nkwa mubundisie mekalele mubundisie mekalele ondo waileta ikala na wona copy yes ni muvya muno muno museisi wende no sese kilungu cha amuka va mutongo TV ngwatana ya mukamba na ende utumani wako wa city ni vizuri watu kupeana hug haya mwamuki tata Steve na pasta nende ni miendelea musini tuma mwana anangika tayela wako sewa ni mundu ni waile kuongama utumone anenende tondhuku mwana wake ayewa haya isu makulele kupeana hug na musei akosewa kunena ndeto nthuku mwana ayewa na mutongo TV ni kulianusio musei kuvuta sigara mbele ya watoto. Hi Steve kilungu nikisio ni cha utethia tavya pasta niombe muno
nitawa niombe muno nini waitie bro ni Karo pole ngai no kubosa your brother. Amen. Inundu maandiko masia kwa makono make twavoiwe. Maumisia make twavoiwe. Kwa u your brother akwa tobosio sitwania Yesu. Musiaisi aite musiai kunena ndeto nthuku. Ndegwa ongamito tumone. Musiai mwana wa abitia mwikalie ndi. Etha mwikala compound yemwe na mutumia mundu muima na family yake. Mwite umutabie bitio yake. Na wona ate kwiwa. Wewe musiai mwitie ango mako make either your brothers kana whatever. Mekala ndi na andu alangi mambusi. Wona ate kwiwa. You know what's atoka mwe aniwe so noni eba atote kwiwa na kulingana nondu tunamuye bakimbai. No wende oibiti oyiu ni ukulia wiki ya mibaka nundu mwana anene bano waiwa wa bandu muzeni wale taya mwana ngondo isn't it right Biblia ne ona yetu ni maya wa na ni oso ni miao ya mbi mutuile bala kwake umweyue kia wiyo na ndo changing gate ikala maisha mako wona batekalika bau yumwana osino betanga bau nembai yes nani okule kwa nundu ngwana tokule ni tase museni wako sewa ni mundu ngi lakini we sithe enena ndeto nthuku mwana yewa ako sewa tase ni mutui kana kindu cha muthemba usu na enena na mwana yewa ni makosa muno ni makosa usu ni musiai yote role model musiai no ile tetha example mfano kwa ciana ciake wako sewa ni mutui mina na mutui wabika kwaku ona ndukaete othatu wako we andu matransfer ya uthugu kula maunya makaete kwa nyumba maybe uko saiwe yani pani Steve andu yumangana kwako okay kana Steve wako se wana mundu anda yote cha kibeti kiba ale bakazi mundu akayote cha muka kana siana kana kutransfer chua kana mundu wako sewe muome ukaza kwethia siana iwe iwe kana iwe sikiata tafadhali contain thina waku ndukagwete kwaku nyumba ndukasambaisi balabe siana wako sewa ni mundu mina ni anake basa wabika kwaku ikala tabate undu wende nundu izu ni issue yaku na mutoi waku ndukamiete siana unless ni touchite siana unless ni touchite siana asema makolo tuna maonde pe kulia ila ingi musiaisia ewetete kuhusu ku hug kana no thogu hug tindhogu hug ni ngethi but ni utegemea no loko hage wa na neba pe andu mata hug yawa character yoti Yesu mukethie ukayu hug kuya kundu kwimila kale to masaine no wakunwa mionzio enondo zio mchezo imekanilia waeteku so hug tindhogu but itegemea wa hago na neba kwa ndo mata hagi yao so no wile tether wena kiasi na also for reason tigela mundu hagi yawa for example na president wako kaba ndo soka muhag no yethe la committee committee hono ndo twesiwe na mbango weba ni tegemea no na ndo iba ilio no ando inge ni medhio mena tabia ya uhagiana ndizimela maimanda nyao ithoine niki tige lake thoiki hagia wa niki na Biblia ni ndelete Biblia ona ndiwetete hagi wetete kethenye inywe kwa holy kiss by the way ndivyo ngenda kukwete yulan tu na mwe twaze twendete do to do twakithania na holy kiss within ndo isoma na what is holy kiss holy kiss ti kiss tena to thoku then yani where you meet kana kwa ndo manenga na kiss ya koko gakiyu koko kwanthi ningwa ni kiss kwa yakanya kwegoka iwe manda cha koko kwenga ma kiss ya na mao holy kiss ti yakanya pe bandu bande kitu aye iwe la twambisyo chambwa maybe next time
etoka tuona ni nonie musiaisia wakwa olikisi cha nundu andu ingi maite kwe andu utakethia ona kwe angi manenga webinda ya Israeli especially wai kwa musumbi au nenga enda tani yo akisia lakini ngakisi mwitu asa tuma crusade baithena paikisi kwa mwitu asa nakupa so ya satani so ya satani kina Biblia ndio lea yaitie ketha ni kwa holikisi next time Steve wani allow nondo amasaike ndazonge msezi wakwa next time ninguelezea what is holy kiss nikenda ndo maelewe yo kiss kia ndo ma kiss yo kila kindo wakwa no othe okendo zari wa kiss lakini uweza ukana in the meantime tukati in the meantime kumo yungi na next week in the meantime by kiss kada niye gwoko ngina ndo kana definition clear ito nonenga musiaisia but kila ndo nakuweta hag tindoku but itegemea wa hagu na niba umundi ukethia muka Steve ni tumia saka nitumia tumia tumia kitheka ukethia kitheka na mukaba na nduyo nengete hag muka niwo mana kitheka ebina kwa ome mata ivetizio mata bwango yasio wagwetene no mwe wa Samson na hicho kindu chini cha ile tio cha ile ni cha ile kibeti kila akiona niyo ikanisa ni example ya kanisa Yesu ndo tete ya kanisa niyo kibeti kitete ngolia mundu ume kibeti chake kadha ukiwa hii no ile tokuna mundu aile to mkona muno byo makobi matamba konekana bas paste wawe nikenda ndakathenge bau but hiyo tegemea ni utegemea ni muka kana timuka ethani muka ni waile to so ya kibeti chako no naona bidamu twano mbeteke wakwa kwaka kumanisha kuko ngene ni kwa kwetela na mwela iko kabitoke uthembe kundi undoteka we protect kibeti chako no waile to protect pio otondo Yesu watu protect ye kuma kwa mumaitha satani no waile to protect pe ndo ame licensed gun holders mundu usuno ametumia ku protect kibeti aye isu nditha ona ndo saini yoka muno nini singa wa mabuti muno ndo saini no mezinge wezo no mezi muno ndo saini ya kwate buti nikenda othereten muno then life yenu in danger kebala miao ila unengawe kiarasiwa ndo nengwe buti kangu bundise kidogo kwa kuzima buti pe miao ila unengawe ndo nengwe buti na one of the miao uya wa nengwe buti nikana no apa ebuti ye ukayetomea for self defense na self defense nila whether we threatened life threatening in a place pala uteta na polisi option yambe either wona threatening situation kunia polisi lakini wesa idhi andwe yunya bau threatening wina yoba wita kuwita polisi wale tometa munundu polisi wesa idhi abala we paitonekana then no to me buti but nzia yambe onati ko shoot either niko inja weza withia mundu ucio ndo nakwa lakini no tumu question we attack ya mundu niki nuo what was your motive such things kwa ebuti ndo tete yake beti yayo kwani ni self peke yake ni self defense no kibeti chako kin threat nundu mwekendo kimwe also nundu cha threat ne one wa threat ne one but in a situation for example no mwithe kundu na mwe atakiwa ni mikola na ndia mo rep kibeti chako pau no worked mitoke no worked no inje mundu nikenda akwato ni polisi nundu tuwe we mu question like question no polisi intention yake nikenda atwa kotini kuyo miao mbe na usio kwatea miao yes haya so tete akibeti pyo mutumia balawe kibeti chako onaetha mwe miaka 80 ndokaekesia na imbuli kibeti ndo besia na imbuli yake kibeti especially kitecho kina ichambe onaina kingi uzio atewe inya mambuli yake lakini kwa seo
ni muvya muno pastor. Yes. Nondo akona nene na ito na museisia no matetha cia muno no tutetha cia muno ana gutuika no nenga ake betikila muthenya twakamana imaginary muvya muno. Yes. We mean not on your time museisia ra. Museisia wakwa ciana citu tucienze ila cialite. Ciana citu ni cio une. Undu tucia yotegemea muno. Kwa u nenga ciana ciaku space nzeo ya ngai mekalele ida wekeleleso mekalele kingai ke maisha maonie mwelekeo eko mabundizia tabia ndogo eko mabundizia kuimea thei eko mabundizia kuumangana eko manubundizia kwa monenga ndaya bundizia ciana ciaku kana nisiailete kokoiga na we mwene niwe wailete ida example kwa ciana isu na ngai no kwathima ni mufia muno. Yes. Mwanda museisi yake kilungu cha amoka va Mutongo TV ngwata ni mukamba wina kwa Steven Mwema na Pastor Waitatu anasema ndo mama mesini muvyana ndaya ndo akuzisi ndine wa social media YouTube na Facebook latu live na ndo otomatoma ni wakumugube kwisila ili tatu kenda muitano ni muvya muno ni kuendete muno bune poto afika muthia lakini saa muonza ni ngukomana na kwa va Mutongo TV ngekwetea Vilingi wa Mauvoo kwa oyu tiwaneza.